kada kayo amin naragsak nga orasyon nga ingkay panagbuybuyakan panagdengdengag itagon daway kapadasan ni Kabsat Ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang wanay kan biagita. Ngam shoutout mampay kani Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara. Dear Manang Bianang, gapoy ti kinalukmeg ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimod anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magga. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan magking kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Kan maysa. Awan pa'y mo't lang tinakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati swildok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maamamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Apaya nga datakil kilo ti damdamagan nyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet akbasit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agday-dayet ka pa'y laay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmeg kaki di abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmeg ti anak ko. Isumag ti kinakuttong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa Kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo datake nakuttong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rod nga agbagay anak kaw. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakuttong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakuttong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon tagdayet. Ay wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilanti maisinaking ka? Jak pa'y lagawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar.
Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada, nga agnaed akong dito'y balayo. Wenno, ijay balay mi, ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalukmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agiyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Kat ala sika nga rod ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga iso tagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta tagin naw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat ti mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay ken agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Ken oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsen at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsen. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsurun na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsen. Agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsen. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta.
Kabailam nga rod ti agpasada. Uwan, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho itinadagsan ni Jire. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit ganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay Jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, ken amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmeg kayo di. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakuttong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamugan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mon ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada.
Ada kaliblib-in ko nga maupo-payak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agloto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itatanakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sinina amatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kay asawak. Hanga dumuras ti biag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamag, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid ta ni lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagibalay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam ti agbalin nga ipagmay. Ay wen, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay wen, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha?
Da kayo latan, ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma. Tamangan no masyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yig mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay dya silad. Talak amom didusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti addaken ka. No lakit di ta saan ka makaagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata tawan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsakaklata, taddadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo JENA ALMOITE. Thank you manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin.